kasambayan kiti malagsak, ken liliwain ti kapampanunutan. Abuya kinagdangay kiti istorya, ken nagmutatawa ti programa ni Mr. Roderick Molina. Simula ti programa nasit sa guday, pakablaaw, kinagtaan, salit di kiti pata na Pilipino nga dahil ti sariri ken boses na nga pagkabakan kiti gatad nga makatulong met itong pamilya. Dahil to di Raya Alken Liliwa di OFW Worldwide inaldaw ko sumansampay maniputangatan tinlubong di internet pagkaliente ang kuya so ang kanayong sibutan ti page me dahil di programa kaya nagsabot ka na kayo manipot ka di kiti mag-mobile kan grupo di kiti admins iti na ito yung apay panakikatadwa di kiti online broadcaster DJs ken di kiti pa'y adang kay des manipot di na ito yung page ken kang runana di kiti ayodin tayo nga viewers dahil ito iti Try out and Liliwa di OFW Worldwide. Let's go. DJ Jean Paul's on the mix. DJ Jean Paul's on the mix. DJ Leo In the mix.
DJ Leo. Idol. It's Cloud. DJ Leo. In the mix. Power Beats Club. Hardcore.
In the mix. DJ Yuan Brian. Hello, kada kayo aming kakabsat nga 11 million in the house. Agyaman nakaputi pa nagbuybuya da Manang Angelina Cortez, ni Atea de los Santos, ni Manang Susan Florido, ni Arceli Lizardo. Agyaman nakmet kini Manang Mila Miranda ni Atea de los Santos tam sa Updan konana. Ni Mami Mai, happy watching Mami Mai, ni Manang Mila. Kastamit kini Marinela Watos, ni Melo Jane Tolentino, ken kada kayo amin na po nga 11 million in the house kakabsat. Yan ano sila ba si taputi agbubuya wano agdengdengag tam kamkamatag dato atay WH damo ngimatuan na nga 78 atay bigat so nga nasoro lang nga 1-2 maala ko na po no bigat 1-2 medyo umadon na basilangan ng kakabsat ken gagaya. Thank you kadagiti 10 million in the house. So nga nagpakita ko ta nakpay nakadigdigos kaririing ko ta napuyatan na nga nag live ko nakasapsapa kakabsat. Thank you iti pa nagbubuyayo apo. Hello to Arceli Lizardo dagiti adalot na apo. Kalpasan da ito nga live ko buhaba nak apo ta mapangkoy pa-load. Dagiti ti malodan apo ni Evelyn Talbo, ni Nicole Beltran, ni Marinel Watos, ni Lorna Domingo, ni Minda Rebulio Arwaliso, ni Nicole Beltran, ni Arceli Lizardo, ni Hamad Mubarak. Ken kastamata po datay ng abaktatay, ni Rasper Dulawan Sagamla, kinimanang Mila Miranda. Yung amo mo intid na pa yung number kasi nung mapalodak na kita yapa. So nga, yan ano si Basita po tagdungdungog, alakay lumadama po, napuyatang nga nagkatawa ko. So, pay, napuyatan nagmadimog, kanti kasi nga pa nag-live ka kasi alas 6 o alas 5 sa tatayin. Nakara ko ako apo madimog gayam. Iso nga nagsapa na nga nag-live, nalipatak pa nga Domingo tatambos ko mag-live na kumaiti para iti preparation ti grand finals kakabsat ang ninalipata mo nakaturo ka mo ang kakabsat nalpas kami nga nangan makaturo ako nakaringin ako kusog chat ni DJ Kevin Jake iso nga kwa medyo nalipatak apang. Hello to Gina Bailon, hello, good evening sir, and amin nga viewers, kuna na thumbs up dan, Melo Jane, napuyatan nga nagkatawa, nagkarawa, kung ano, nagkarawa na, napuyatan na, nagkarawa, po nga, naglalok tili si istorya, kiso nga, nagadunghalog ko tatay bigat manin kakabsat, naglalo, sabayan nyo tiagalog, bigat, sabsabali tibubran nyo, ang kunayo ka, sabali ba rin, nagpapakatawa ka, kung natagpay sa apota, mariwawanak, naring pay ni Mami Mai. Nagbayat kas di nga kasapas sir tapno maring tattao. Hello to Melanie Organista, happy watching nga rin. Merry Christmas kada kayo amin. Anak pa lang agparang nga po anak pa nakasuksukat, anak pa na po kalpasan iti pa nag-live ko. Bumabanak no magparang nakmadamdama po sakbay nga bumabanak. Agpa-question nakpay sayang daya bakit yung 12. Agi dito madamdama nag-present kayo alaag madamdama alag na itinagnagan nyo apo sayang datay para igado. Merry Christmas kada kayo amin apo nga 13 million in the house. Nasa anusan niya po dito yung remix nga isagsagot ko kada kayo. Ayun, tatangal daw ako ka imbes nga bunot to brand tayo ag spin tayo mo tayo download ko tayo spin tatay
Iso nga kay madanagan ta spinning kayo man tatamot nga daw kakabsat. Spin, okay, say present if you are present. Isumot ti ipang ko ti jayan ti spin ko. Okay. Hello to Jan Padua. Hey to Jambi. Hello sir, kunada. Okay, present kayo ta galanak tinagan nyo. Read mo ba comment ko sir kung ni Jambi vlog? Awan, nakita ko. Imanang Lina ni Melo Jane. Aguni giyang kumay baga ni Janvi ni Jan Padua. Tapos ni Arceli Lizardo. Arceli Lizardo kakabsat. Ni 2020. 2020. Hello 2020. Ag-present kayo apo ko tanong maalak ginagan nyo. Tata ni Hamad. Ni Hamad Alaybani. Ispinti pamayak tata. At parang namadamdama, present sir, kung na ni Mami May. Ag-spin tayo man po tayo padas ko man dati in download ko dati ng spin. Okay, ni Manang Angelina, ni Manang Mila, ni Manang Susan, sino pa eh? Ni Liwa ng Lina, ni Melogene, ni Janbi, ni Jan Padua, ni Arceli, ni 2020, ni Hamad Alaybani, ni May, ni Mami May, ni Manang Mila, ni Manang Susan, ni Atea de los Santos, tapos ni Melanie Organiza, sino pa eh? Present 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurang may isa. Sino ti? Elo Atelina. Sino ti awan ito eh? Ana Arceli. Adamutan. Sino ti awan ito eh? Melanie ni Melogene. Ani Melogene kaabsat. 13, okay, dublik no, ani Apo Gina Bailon na nag-birthday. Dahil po iti kayo, no, danagan nyo, no, mangagiwanagan nyo, ibagayo kanya. Dahil din eh. Yung Manang Angelina, ni Melo Jane, ni Jambi Vlog, ni Jan Padua, ni Arceli Lizardo, ni 2020, ni Hamad Alaybani, ni Mami May, ni Manang Mila, ni Manang Susan, ni Atea de los Santos, ni Melanie Organiza, ni Gina Bailon, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Hello, ading May. Madamapay lang si kakapsat. God bless you. Matading ka na lang. Okay, 13 kakapsat. Sino wanagan na? Hello sa lahat. Andito po yaters talaga guys. Kuna ni Jambi. Hello Jambi. Di ka pa nakaturog maribig. Hello kakapsat Ken Graham. Di ka pa nakaturog maribig. Kahit agi yenterak kakabsat yenter ko da kita nagnagan nyo di jayanti ko. Okay lang ate, ingat ka na ni Mami May. Happy watching, sampay busing Apo, mapuyatang ka maribig. Sa bagay Domingo tatang, Lunes ni bigat. Nakainanakan ta naka-amok day off po tata. Day off po tatangal daw niya. Mami, pick upon na. Present, Jambi, nag-replay na kaduma videos mo bossing ada kakayam dito ay ka. Awon ta isang sap-sapa punta ado gamin ti nga kuan ni creative project na dito ay.
Dup. Hello kada kayo amin nagrigat a one day off na sir ko na. Ape one day off yo. Ginanakayumat ginanakayumat akakabsat kang gagayem. Ano ang kayong ginana pukasan ng artibiyagan. Ba nang kay latang apitin yung tumo lang no bumakot kayo. Happy watching ka na kita amin na po nga buyan 10 million in the house. Middle East awan talaga day of the set ako nagriga mo tan tatakay taunag kalalangahan kay na may pupupok kayo. When kakabsat na rigat awan day of na kana ni Ateya Nicole Bertran de los Santos. Anos lang anos latan maki-video call kay lagba, video call na kay lata tirabi na kita asawa yung kita nanayaw. Okay, manang batam dede op sir na awan metla ubraan sa balay ko. So kaya manang agchichismis kayo to manang dede op kay lata ti balayo tirabin tutungit kayo sapaw-sapaw ko na malatamot tayo. Ada day off ko sir, kaso sayang metay euro ko na na. Wow, sa bagang sayang tayo euro. Munser ko na na. Alam mo la ako, anos lang kakapsat. Anos ko na dapo. Anos. Agpakita madabdaman o agbulanak tagisusuro tak kita nagnagan niya. Thank you. Gumatang ako ng okay, happy watching kada kayo aming kakabsat. Pagpura kayo po. Ate, mayat met di day awan day off na sir. Gastos lang no at the day off. So, sa bagay, habang kaububingan tiro sir, muna Pasko ado ag taya ima na ako na. Ay sa bagay kaps jambi mamli manang lina yung test bawal emoji ko na nya emoji na nya emoji na di jay jambi emoji lang ni lolo to saram nya emoji na kanya puso. Amad, advance Merry Christmas kakabsat ko na. Dalawon la kakabsat ko Paskwa crisis kakabsat. Ayan, ay isusurat ko nagitinagan nyo na po isusurat ko nagitinagan nyo kakabsat. Padasa man dati mo spin ako nada. Empty. Capsule. Well, YouTube live LT live nyati ingatan Sunday December nya mabilang tata mami 13 2020 ayan isusulat ko na po tinagan nyo. Okay, then add empty. First on the ramp ni Manang Angelina Cortez. Yang kakabsat, madamang isusurat kita nagnagan yon. Cortez kakabsat ken gagayem. Angelina Cortez. Okay. Next ni Melo Jane Tolentino kakabsat napintas magayam tataman kakit kita datoy Tolentino ayan okay yang kakabsat. Next Jambi Vlog kakabsat ken gagayem mayot ani Jambi Vlog kakabsat Jambi Vlog okay. Next Jan Padua. Hello Jan Padua, happy watching ading.
Jampadwa, madama nakagiyan entera po. Smo lagayam simple easy as that ko nadan sa mo. Next is Arceli Lizardo. Awon pa'y ata nagantur mami ti makita ta. Arceli Lizardo, tuk napan kakabsat. Ni 2020. Hello 2020. 20. Okay, 20 kakabsat. Okay, good. Next. 2020 Hamad Alaibani kakabsat yan gagayem tuk plus ni Mami May Urita tinaganan ni Mami titi pelyado na dito kakabsat ka Danielski ni pelyado ni Mami May dito Espanya kakabsat balasang May Urita pa ilang hangamulina iso nga ampay nga naikasarno ko iso na dito May Urita. Next ni manang Mila Miranda kakabsat okay ni manang Mila Miranda kakabsat ken gayem next add next ni manang Mila Miranda next kakabsat niapek parang dati mo ne ko pa naisip Hello kada kayo amin kakabsat ken gayem happy watching kada kayo that was hindi na makayaton kawan pa kawan Mila Miranda tapos siguro kayo apo ko dagparang pa don't say giti 15 nga na online happy watching kada kayo amin kapsat parang namadamdama ko happy watching kada kayo amin at text ni Hamad ni manang Susan Tapugay correct okay tapos add ni Ateya De Los Santos kakabsat say present if you are present sayang Santos kakabsat De Los Santos okay tapos next at ni Melanie Organisa hello to Melanie as Organisa kakabsat Melanie Organisa okay good yes ta next kapsat sumaruno ni Gina Balanay Bailon kung natin latanap
Gina Balanay Bailon. Okay, sino pa ito simbarak dito ay? Yan, kakapsat. Alati ni LB Pasco. Hello LB, happy watching LB. Hello LB, Jan. Advance Merry Christmas ka na niya aming kakapsat ko na ni Jan Padua. Hello Jan Padua, happy watching ading. Diyan ni LB. LB Pasco kakapsat. Apikas di gamti ko na dato. LB Padua. Ano, LB Pasco. Ay, first time ko po nga gumamit ti Kastoy. Hello to LB Pasqua. 15 na po nga online. Jambeg present damit. Ni Daniel C. Awan ni Daniel C pa eh. Daniel C. Hello Daniel C. Happy watching kata kayo amin present. Kung na ni De Los Santos. Daniel C. Hello Daniel C. Daniel C. Happy watching. Daniel C. Okay, Daniel C. Done. Sino pa? 15 na po nga naka-online. 13 ni Daniel C. sa ni LB Costo. 15 po din nakapang. Dahil gito yan, ni Manang Angelina, ni Melo Jane. Hello to Melo Jane Tolentino, ni Jambi Vlog, ni Jan Padua, ni Arceli Lizardo, ni 2020, ni Hamad Alaibani, ni Mami May, ni Manang Milan, ni Manang Susan, ni Atea de Los Santos, ni Melanie Organisa, ni Gina Bailon, ni LB Paswaki, ni Daniel C. Diya kamunod na kay Sumuratapa. Thank you kada kay amin kakapsat. Sino pa ay? Agal-alan ako na po tanuhan hanak to nga makarkarintar madamdama ka bumabahanak mo ano madamdama ka awanti hamon dagdubing balunon daw nagbasa. Panagumatang kakapsat. 15 million in the house. Thank you very much for dropping kakapsat. Ti kurang ko iti WH ko kakapsat ka 1,245 dahil tati aktual nga kurang ko nakasmarigan ta 80 madamdama ito narabigat 1,90 kakapsat basilangan no sa nga ribo kas lalang kalagatan kasi nagaduwa po dagiti agi play so nga thank you kada dagiti agi play di videos ko apo agi mayaman Jambi guray kas madamat na agpukaw ko na Jambi pukaw mi damin tano may sipo datoy panagi kwak panagnya na ganatayon ati panangi spin ko matapong tanak ko sukat ka nakapay nakasuksukat daglalay mo ko nung kadyak pay nakadigos ka nakasuksukat thank you very much kadagiti 15 million. Hello ate yan Nicole ni Daniel C. LB Pasqua ni Gina Bailon ni Melanie Organisa, ate de Los Santos, Susan Tapugay, ni Manang Mila, ni Mami May, ni Hamad Alaibani, 2020, Arceli Lizardo, Jan Padua, Jan Vlog, ni Melo Jane Tolentino, ni Angelina Cortez. Manang. In-share ko, nakashare na binukawak tatay sakbay nga nagkuhanak kaabsat nag-onboard na kakabsat alam mo gayam dati spin ang kulang ay pampanunutan dahil spin ng hindi nakaring nakidi parbangon tatay bigat nakitak dati spin ko ni mayat samo dahil in download ko ay kas mo gayam naudi ka man hindi tamaga na po host ko na maya mo gayam ni smell medium large kulay ni Daniel C ko yellow ni LB ko yellow green ni Gina Bailon ko green ni Melanie Organisa blue nga hanga na tuloy ni Atea de Los Santos blue ni Susan Manang Susan violet ni Manang Mila Miranda pink ni Mami May kaslapintang gris ni Hamad brown ni 2020 kasla orange nga yumelo ni Arceli Lizardo yellow ni Padua green ni Janbi green nga blue ni Melo Jane blue ni Manang Angelina Cortez blue nga natayong tang kakapsat ken gay dagiti apo iti kulay yo kita garod no da kulay tinangisit kada kayo inyata inusar mo sir kwapin spin kakapsat
Yuray ko pa'y nadasong murag kakabsat agpaadunak pa'y. Tangay nasapapay nga buwabanak. Ori 2 oras lang ang live ko apo ko, okay lang. Iso nga ananusan dakpay lang. Dagitihan pa'y ka nakaturog, alak idayo pa'y lang habang agsasound kayo. Yak pagpakita pa'y lang apo at siyempre kuang magpakita ko na agpakita na madamdaman no yung spin ko. Thank you kada kayo amin na po nga 13,000 lang bubuya. Thank you kada kayo amin na po. Yan pa duwa, sir, paborito nga color green kuno ni nyayay ni Jan Padua. Hello Jan Padua, paborito nga color ko green kana Jan Padua. Adik sika ko yellow green datoy ko kam sika Jan Padua yellow green. Ti green dito ko ni manang ni China Bailon. Olay, kalakapsat ken gayem. Thank you very much. Nagpaspas di oras ka po na eh. Nag-live na kate kanay, naka 40 minutos tayo manin. Dagiti madaman ti plancha na, madama nga da trabaho na, dita. Agsa-usa-unak lang, 2 oras ko, nalpas manin, nagawid kay manin. Inan-anom atoy sir, mayat meten, idi mabura amin nga comment ko, no ka? Amuya si ka, Jambi. Basta na maya magpaiso, Jambi, maya mo tirimwaran ng mga maribigay. Jambi vlog, ang ko pay ko mga anwag. Siyempre nag-comment, nagtatay, nag-live ka, napamutan, maya mutan. Baka in hold na ni MJ. Ateya de los Santos, happy watching. Happy kasjay. Ateya de los Santos. Kaka Ateya de los Santos, dua kami tikukam. Ateya de los Santos. Ateya de los Santos kakabsat. Ateya de los Santos. Ateya de los Santos. Ayan, Ateya de los Santos. Orange ka. Chanbi, hello, happy watching ka kapsat. 14 million in the house. Jadi di talo ti account na, 5 ti account na, ipanyaminin ta surat ko lat tamotan. Kaya pwede ito spin, uri manong tao dati nagyan na, uri 200 makanay na. Opo, Diyos makawanan. Makanay na ti sagasot nga tao dato. Opo, talagang sigurado. Jan Padua, ti importante circuit at kulay green na pampaswerte ko na ni Jan Padua. Kapag paiso datoy si kayo, no kastoy datoy, no makanay na ti duagasot nga nagan, no sino dagi talaga nga diehard nga buy-buy iti YouTube ko kakabsat, tadan to raffle ko nga grand raffle draw iti YouTube ako numalpas ti monetization ko palo mone kuna kumakita gungot ni Apo Lolo alak kita antay tulata. Sisi ganda Angelina Wen madi emoji nga sa bali nga saan bagi ni Lolo kung tara na daytoy sisi ko kuno. Hello to Ateya de los Santos, Christmas bonus ka na. Hello, Christmas bonus. Kaya taman datoy nga tukar kakap sa atin. Ibigay mo na ang Christmas bonus. Wala na. Ay sino tinaka-live? Ito nga DJ ay Maribig, naka-live ni DJ Arnel Takmo, naka-live ni DJ Kevin G. Starman. Awang kami di buya kami kay DJ MG tatay ka pimanawak ta nagtungtong kami kay DJ Kevin G. Ibigay mo na dagiti emoji na atoy abay iti pag-commentan tayo. Dati lang na yan yata naka-smile nga hanga colored chat publicity as Roderick Conana. Di tati pangalan nyo ti emoji na. Data po na data. Data na nagadong emoji nakakabsat. Ang kayo mang titi emoji nga sa Bali dito kay lang. Ryan Ugali sir. Di naklip-lipatang ko na. Ryan Nogale, bentaman.
Hello, Ryan Ugale. Nakaraing ka pa, Ryan. Imbag nga Rabim, Ryan, nagtagtaganap kan sa amotan, nakong. Happy watching. Nakadagiti 15 million in the house. Hindi ba ni... Nakita na lang ni Ryan ng kung hindi na mo kaya nga iyado, napikas niya eh. Ryan Alcabedos. Alcabedos. Ayan. Ryan Alcabedos, Nalan. Jambi. Hello. Ni LB Pascua kakabsat. Ni Ryan ti amuyo ti color nila Ryan. Apo nangisit kakabsat ken gayem nangisit ti background na. Jam Padua ni Jambi ni Ate de los Santos. Kumusta kaya amin na po nga 15 million in the house. Jambi, thank you. Sisi Colina. Hehe. Ryan Ogale, nangisit. Kita sinungat natin nangisit iti kulay na dito ko. Si Hamoton talaga nga muna nga nangisit data singit mo, Ryan. Padata. Basta kayo amin na po nga 15 million. Ni Ryan Alcabedos, Ogale. Ni Jambi, ni Jan Padua, ni Ateya de los Santos, ni Manang Angelina Cortez, nga marimana po. Jambi, apo una yan meta. Apo, apay po yatos ka meta lata barok ni Ryan, ni Melanie Organisa, katawa. Swerte ng isit, sir. So, bye. Uray no nangisit no na sileng. Uray no nangisit no na sileng. Uray no na pudaw no na moreng. Kuna naman, di gusto dadya yung kunaya. Swerte ka nang isit ka, Apsat. Hello, kakapsat. Sino nga tapo iti may Cebu nga may spin dito eh. Uray no nangisit no na sileng. Siyempre, nangisit ka lang doon sa nagkursing. O na, napabidas mo no na sileng. Uray no nangisit no na sileng. Uray no na pudaw no na moreng. O, di na? Nasileng ka na moreng. Di ba, Ryan? O, nangisit kay kayatam dagiti tao. Tano ti rabisan mo wala sinti kasempetan. Ryan, nagramit ka naman ti daniw. Iyaramidan da mamut ti daniw. Dito tagdaniw na mamut ka. Sa padasa mo ti agdaniw no ag-live na. Tahan lang aglalok sa malaglagip ko dito yung istoryaan. Tagdaniw na. Agaramit ka man ti dani mapo Melanie Organisa ni Ryan. Anuem arod tinapu daw no kalungen titingal daw. Anuem tunapu daw no kalungen dati tingatal daw. Kuna naman kaya tanda sir ko na Ryan Ogale kakapsat. Bayak mo dati dani mo apo Melanie Organisa. Anuem tinapu daw no kalungen damit ititingatal daw. Naglaro no agi akala ko staking yun pala cursing. Akala ko pala stacking yun pala cursing ko na naman. Stacking gayam, stacking. Yak pakamo mga guys, bawal padre kita awan ti profile natin to ikan nyo ti kita napipintas nga picture yo. Di ba sir, gusto mo ananuem tay na po daw no kalungan dati tinga ti aldaw kung ni DJ ano kwa plano no Daniel na. Hello to Ateya de los Santos. Happy watching kada kayamin. 17 million in the house. Alap nagpaspas ni nga ni may sa oras tayo na pong agsasaw ditoy. Ti oras min na po ditoy ko alas 4:46 iti malom.
apak ating akabsat ko, agi ginuyudan kami man iti trenen kana. Aging ginuyudan kami man trenen. Api malakay man iti trenon. Ag-train kayo manang Angelina. You wanna make noise, noise, Okay, kaabsat 17 million in the house. Dapat nabatbatya po nga 10 minutos. So, malpas ni may isang orasan. Thank you. Happy watching kini man ang Angelina Cortez, kini po Melanie Uganisa. Jambi madisaan valid into ag-check ni Lolo Whitey dita balay ni Bossing mawas out amin ko na. Inayi kas jay. Datoy kami kin trenser imay nak tinulungan pati part-time ko kunan. Ay kas Jessica, nya naganan maribik nagado maribik iti na CPR nga video. Na CPR nga video maribik for just insurat ko inanusak that time. Out of 280 apo nga video tinumuti biyang nagado nga na CPR kakabsat 116 jaka mo no ko sa nang pamayak nga ribig jaka mo no agita awan ti profile na Bossing ko na naimbag nga rabi tayo amin kakabsat iso nga when sir madi talaga ko na ni Jambe iso kag ibagbagak kanda gito adda balay na nga masapol nga ipanyo iti picture yo tanong malasin na kayo advance advice nila Lolo Whitey ko na advice ko na agarabit na kung narabiti my dear iti profile ko si Maribik ipanyo may katan napipintas nga picture yu kayo mangipan nagiti agiti picture yu pa lang hindi inuugma ati mo picture yu tatana baka timpanyo ko ati picture yu di kaubing yu hello bago mo i-apply sir dalo samtong pay ko na Maribik kasano ti agdalos nga kunam kasano ti ag-edit no agikat ganda gitay ada CPR na sika Maribik isuro naktuman manang Lina Cortez agikabil tan picture tan ni Ruby Pigalapon. Hello apo Ruby Galapon aguni ka apo Ruby Galapon ko agureact ti tao nga datiunag tano ipangko dito ayan ti pa i-mute mo po sir i-mute ni-mute mo amin nga da CPR na nakamute kasi dito pamayak kasano agi-mute tadi manin yakap no kasano dadi agi-mute nga ko nana tulungan naktaman si ka admin yakamuti agi-mute Galapon. Hello to Ruby Pigalapon, happy watching nga po. Red ni Ruby Galapon. Ruby Galapon, red. Mayat sir, kano ni Jambe. Okay, Ruby Galapon, dam na masisket, dandani nakpay nakadong partay toy dalangkon. Alapong manang alwada mo kitam dita masang wanam, bakit kitam di likod mo di madong parmoida. Hello to Maribik. Isuro naktuman nga gimute. Computer gamit mo circuit di ko marunong diyan. Di ako marunong diyan ko na. Ayang tao po. Ala ka basta i-explain mo to kanyak mapangka diyan. Mapangka ken Kevin Jake ni mapangka ken DJ Kevin Jake man ani DJ Kevin Jake papatulong nga Ryan iso pati simrag dito Whitey iso pati kwa iso nga iso ti nag-i-apply kataglalok amuna amin talaga unog ti computer ni DJ Kevin Jake talaga nga bukit kita na datay utok dati computer ko amuna nya nagnagyan na dati computer iso nga gyama na
ni DJ Kevin Jake iti doktor dati computer ko Ryan barbaro amuna no niya tinagnagyan na dati utok dati computer ko ni DJ Kevin Jake so patulong ak tumanin barbarang manano sa niya po DJ Kevin Jake kita isuti advisor ko kadagiti amin nga page kasto pa dito YT Cho iso apo ti advisor ko nga mang tultulong ka hello when sir ko na damapan ka ken DJ Kevin Jake agi-mute kakabsat ken nga agi-mute padasag tumandi damagag to agi-mute takinitak takay out of 280 views videos pa 116 iti na CPR ti adu nga naka CPR kakabsat dagiti kangkanta dagiti kangkanta po dagiti amin nga nakisalsalip ta idi gamin siyempre basta makisalip basta mabaling ko may save i-upload ko ta pakalaglaywan na po iti YT ko tagayam tatan nakita ko nga copyright ay CPR ko na nakita ko tay kanta pa ni Joel nga maysa na CPR basta giti kadaanan basta giti nakisalsalip apo makita amin dito yang ko amin nga naka-upload ngam dagiti video ka po nga agsasao nga kasi magmag na iti mayat ha no awan problema na ako kasjay maya gayam basta kita may upload nga picture nga video kakabsat ken gayam bugbogoong kadamulmula awan problema na gayam kakabsat so nga na Mabalid-balid ta. Nga mapangkatigay. Kaya mapangkantulat ta ti bigatan ta kung ay mapangkanto ti malaw mo na ti bigatan ni lumisan. Hello. 16 million diyan may awan sir uray inya basta awan tukar. Ako naman to na no mapagkano malaw mo bigatan ni Lunes. Ito na bigat, makakano malaw mo bigatan. Tak? Ay! Kung ano Marcos, tak kami ni senyor, kung ang tulatan wala ka pag-awid na ito pa. Power Beats Club. Happy watching, madama kami giig patpatang kini Mami May. Hi Daniel C. Channel, ati maribig da inayaban dak amok ati ko na. Okay lang alwadan nyo kakabsat ha. Ang kayo agbuy-buya no at datarabakon nyo. Ang kayo agbuy-buya iti page sa iti live streaming iti LS kakabsat no ataw braon nyo. Tadi da kayo ko mautang kakabsat. Avoid ungot kada iti am-amo yung kakabsat ta. Ang kayo may diti abros nga agbuya-buya TLS ko kada live streaming no masanguyo agbuya kayo no saan laktahang kayo nga nyo nga irapit apo data iso ti pakauutan nyo balita bukas ngayon ang broadcast isang Pinay nasisante sa kanyang trabaho dahil palaging nanonood ng live streaming ng mga nagla-live no ko na naapaw Madama Luto hello to Eliani Domingo happy watching when house no hanyo nga no may rapit yo no kasjay ta kaya dalagi di okay ngam no isumuti obra nyong ko apo badi matakakabsat narigatad no mautang kayo balita bukas ngayon ang broadcast babae Pinay palaging nanood ng mga LS ng mga nagla-live streaming ko na naka apo mabain na alauna yan no Shakti Binoy Buyo ta nakikat kayo dalayo apo kasta kanyang sir no madama trabaho kan na kumakabuya live mo so may alat naman ang siyempre no kaya mo mataga na ko no nagpamplantya ka tadakad wa magdaydayo mo dum dita abay mo siyempre mayat ngam no ate apo ito gaw mo mo nga aslatay mangkita datig dakay nga ason no limsot no saan nga nagset di panang miram kan dati aso dakayan nga agbuy-buya ka kanata cellphone mo ito nakita na katay amo magungutan nakakabsat kan gayem iso nga alwadan niya po mabalin lata sir dito ko na ni Eliani Domingo why okay naalak ti 17 adamot kuanan dakay manin kanal man ang Angelina ko so pay manang amam kami ni Dubing kami
idi ibuin kayo manang no dagkay nga aso kas jay makami bugta-bugtaken siyempre no bibiro kita mi nagsatipan ng kita mi kanati aso nga dakay no kata bugta kami dagiti aso kakabsat ilubing kami mala kami baot apo ka siyempre no lapsuton mo ka na ulawak no na tay aso ka apo ka sa ang marang ang tay aso makadadakay siguro ate ko nan iso nga ibig sa tipan ng kita mi nga ilubing kami dadakay nga aso kakabsat delikado ngum tika pintasang amoy tika pintasang kapsat nga buyaan atay agdakay nga kabalyo. Hello tulubi kalapon makapungtot dati mabitinda kamatun na kayo. Apo na siyempre dati lalaki nga aso no talaga nga amoy kami ti panagseksi ti aso kakapsat ati duwa nga ilug na iso ti may sipa diyan ka natayan ti aso nga babae hanga dati hotdog nang di ba mapanji hotdog nung masumbrot pa dati duwa nga ilug na kakapsat siyempre no once nga binugtak mo tay aso apo aganang ang tay babae siyempre nakal nga rod ka. Hello to Ate Nicole de los Santos. Happy watching. Lalaw kayo kung kadataman ng dakito yan. Iso nga, siyempre, bautom mi. Dati aso nga lalaki. Wow! Kung ano nga. Kasdi kami, dubing kami. Tikayat ko nga, mabuyak mo dati ate kabalyo. Na nagbuya kami kini mami may tikabalyo ko. Papi kita man data ni kabalyo nga lalaki. Po nagatiddagan nanti ko. 16 million in the house. Happy watching kata kayo amin apo. Sino pa yapo tita to? Say present if you are present apo aglalo ka manan ko na ni ate Nicole Bertrand agpaiso ko na lakarudong adu loko mga talaga sir ko nang amma manang konaktor ate jaso so nga kung agbuya kayo ti live stream hanyo nga ti matmatang aslagbuya kayo ti agdadakay nga aso ate lang si asla silip-silip lang ti pamayaan nyo tawan sa gamin nga minirayo data cellphone nyo apot na nakita na kayo ni sa nakita amoy nagungutan magbubuya cellphone malpas mo ti tabako mo kung nadano ka ay po ma'am napanman ti dakdakayon kung na ni Eliani Domingo. So kaya pa nagkikita yun kanyo nga miraon mas la kanya midubing kami nabuyak tayo lab mo market sir naging matang kapay gumatang kapinya kidita ka awam mo ti bulbulong nang kita duma ngumurihan na gumatang ta maya dati sa akin ni Mamin nagmagan nagpintas diyan niya isang akong nag-aawid ako to Pilipinas taglako naktuti iti naanateng kas JT ka Ornos nakita yo aji napanakakabsat daji iti public market mi dito Santa Cruz de Ripi Spain punog na pa ilang apo di pa ilang swelo nakadal-dalos sa gijilako da apo ko nagpintas ti pa naka-arrange da apo hang aglalok ti bamban kadalo pasi hi everyone Rhea Taguba okay Rhea Taguba danagamon Rhea kasjay kakabsat dajay Rhea Taguba nagpintas iso nga apresyar kakabsat makita mi ti pinya makita mi ti apple makita no ano nga klase nga apple agaabay da no ji sanja sabali jay mandarin sabali latta no makita mo tarong nga babatit tarong nga dadakkel mas kadakkelan kasjay no datarong nga nangisi datarong nga napudaw datarong nga na brown dakasya gaabay ti mismo nga tarong nga kakalangada hi everyone kunana so nga kasjay no gaabay dagiti nagpintas ka jay sir makita mo no gigi nagyanan dagiti aba latta patatas latta no ada patatas nga kasla bulintik ada patatas nga asla bukol ti bukol latag lakad ada dakkel ada kadakkelan ada para lingta ada para ado nga klase ti patatas oray dito sir na Ornos na market dito yung shopping mall nga shopping mall di na panak kasla palengke lang na Ornos hanga shopping mall daje na pana
Kas lagi public market tayo, kas gilatang pagsiatan na ta adu gwardiya na nagsisidot ka kumahang ka makaruwar tadi ayan ti pagwaram ada security na iso nga maapot ka kabsat no adag sipdot junag yan kasi kumadyan jo apo kasano nga dute ang masipdutan di Pilipinas ya isumsumurag awam mo tirumuaram naka-open amin kakabsat awari dito sir na ornos Canada kas jay di Pilipinas no nakubong ko matipaglakwan ko awan iti masidutan no matakawan ta gidi agsisidot handa makataray ta dito talaga no suans nga simurag ka di jay nakagwardya ka nagadunga kwa. Hello to Marjorie Reste ayan dati ni Marjorie dati ti Reyna iti Facebook page hello Marjorie Marjorie Mabun dati ni Marjorie share dance about thumbs up sir naimbag nga oras tayo amin awan labas na Merry Christmas and advance Happy New Year to all ko na ni Marjorie Leste ayan na po manuti entry tayon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 kakabsat 21 ada 21 madama plancha sir kuno ni Marjorie Leste okay 21 mano nag-thumbs up mama okay thank you ala ka habang nagplan 21 adahan ko na ala siguro kakabsat happy watching kakabsat Ken Gagayem happy watching say present if you are present i-shop mo man di dyan di picture bubuya na okay Marjorie Alwada na taplan dyan Merry Christmas happy watching oray dito ko na Eliani Domingo no dito ta mapangka makikyenda depende di gatangom mabalining makanay daji 20 euros mo 20 euros mo mabalinin nga si danyo ti duangal daw di mama ang patamlata jayanti kwa na jayanti kwa ay 20 euros man ang Angelina ko makagatang kati may isang kilo dito ko 550 ti may isang kilo nga karne makakagatang ka ba ti galunggong dito iti 3 ti may isang kilo kabalyas no kunami ati galunggong ano makagatang ka mo ti bilis nga sa 2 euros so nga makagatang kamot iti no ada i-grocery ta 10 euros adon ada sukar mo ada sim mo ada kape adon ado da 20 no 50 pesos 50 euros ti kwam ado unay Eliani addan Eliani sir present Eliani addakan Eliani Domingo ti kulay mo violet iso nga nagpintas ang kaslaji Pilipinas nga miso nga isumot kidi nga mahamuad madlaw di Pilipinas adu unay ti pakikyenda tayo kami di Pilipinas no kwa talagang pinapil kanya dito mabali nga pinapil nga may isa lang nga papil di Pilipinas ka 1,000 dito yung no 1,000 ti kyenda mo nakawanin may isa lang nga papil dito depende gis nga na lang 10, 20, 50 bills ti mabalin nga kwam no sa gasot adu ti daddo mga handa nga suplente sa gaso dito no duwa gasot ti kwartam nga pinapel ay nariga dang supliano ni so nga ti kwartam lang no mapakamakikyenda masapol nga sag gigis wasag babayin ti kun sag 50 nada mas kasi no sa gasot makakita ka ti pagkatangan nga madida ka supliano ka ang makagatang Merry Christmas 14 million in the house I wanna wish you a Merry Christmas wanna wish you a Merry Christmas hello to Eliane Domingo Marjorie Leste Edric
Feliz Navidad ka na. Feliz Navidad, prospero año natividad. Feliz one, sir, ulay dito. Ikaw na naman ang Angelina Cart. So nga, may mayat nga talaga dati abroad nga adadya luglugar tayo kakapsat. Oras tayo na po ka alas 5:07 iti malom dito sa Santa Cruz, Tenerife, Spain. May mayat ng latan nalakat di magatang kakapsat. No kumana pintas di trabaho dito awan problema ako COVID dato ni Mami May dato yan nako. Siyempre di lang maalam na di apay man ang Angelina mo pa lang mabaling nga maalam nila kay mo dita France. Hamo mo orderan isuna. Kada kasla ko maumay dita madi kasano ti requirements na. Uno madi na kahit ti umay. Kaya na lang iti kaya na lang iti DJ Pilipinas magsisida iti palpat daldalag kuhaan na kayat sir ko na ay amukon madi na kayat di na kayat may agrigat dita. Tano makita na ko mamut di France kung akin ni Mami May ko may naman ti Spain kita man no kasi kulay ng po nang isi mo gayam ti Spain. Naging excited mo tati quality agrobwat nga makapanditi sa bali nga pagilyang kakapsat ito no kadanong kakapaw side sangit ka na po amin. May maglano panawan da kami may sakadya yan ti ididamdamok ti tadtoy bigat no ti malmalom adu kami di yan ti apartment ni into no rab ti malo ti bigaton apo adios puko na pumanaw ni Mami Mayan mabati na di kag bubuyat TV ito ka makaturog kag meriendanak mahanak madamdaman umalom pakusabtan po niya mo dati na napanakon matag na magmagnanak ada mo 2 euro nga ibati na nga kwarta ay Diyos mio ko na ada 2 euro kanak 5 man ang inkanto pasyar kati kwartam 5 pumalita deng kakabsat idi dana di Pilipinas yak timang mang titi kwarta tatadanak ti abroad siya butik ikan dati kwarta basit pay 5 euro gasam data ada bonok iti trambi at tren ay nya mo ti biag ti abroad ko na ala kita mo humanong san tagawid kang ko ni Mami May kasano agawid man mama nang payso anjak pa mo ti laud kun daya dito idi laud kun mapang ko itulod di jayanti trabaho na inkanto di Plaza Wailer po pag nanang pag naglilikaw mo ton hangkong wala masasaraka nun po nayawawan na kon tumawak tumanin Mami dati na kayanti kalyati kastoy ko nang dati ka ti asiti pakasti ka papamyanan ka la pamyanan ko jamo makadamdamag at jamo mo tag Espanyol pa lang idi alak damo libro ka nga Espanyol nga basa-basa nga i-translate ko ti English balitat mo't madi-mati sa una babatamon lamag na magnagsinsinyas system kakabsat ken nga ganyan aglalaw ko na naman ang man ito no malpas na nagpasyara nagsublinak to man nagluganak to man ti trenan baglaktam mo ti pagluganak kem pagsardengak lumayawawan na kag tawag ka da cellphone ko focus lati grade 1 to grade 1 grade 2 nga kwa into no ti agaw awit ti alas 5:30 alas 6 datoy nako no may nakalaan dito ipagbawan ti tren panak to man di jayan siyempre yun yakin kinwa mga nagmalmalam naturog na nga nagbuya-buya kasi kasjay sisimot na kitay lalaki nga lalakay nga agi kasi isangot ti apartment mi di ada kasla da parke na sipsiputa da kitay babaro po nga kwa aga-adik ada isil-silsilda di jayan ti roroot ko kita kayo insilsil ng isilsilanda da na minsan na pangukinita yung insilsilda ada nang pukaw kanya madigayam tagayam siguro dahil GT technique datapno dan tumapang mga layin silsil dangam adamang kita gayam iso nga ang kamapanita adik na kita kona ni Mami May so kasjay kakabsan napintas dito sir ta ada no adalakit ti addresshan kamatikaw Adam address ko man ang siyempre dahil kada nakatitidagan likaw na nga likaw diyan mo makapapandi papanako na ta nayawawan na mo tan nagdamag na talaga kasta sir omsiki na dumadayo narigat ngem panunutim lang ti kasasa kasakbayan iti masakbayan di pa nagbiya talaga kas diyan
Idi kwan. Siyempre hanap pala mabaling ang trabaho ko hindi. No dag pa part-time. Opo, tandaran na kami 5 euro no 10 euro. Damdami ko ti makagamti euro. Opo, 10 euro po na lumot 10 euro ko na. Oh, 10 euro kwenta-kwenta ako. Ti may isang euro idi 70. Manang di simang product 2007 dito eh. 70 ti 1 euro to idi. Apo napintas ti napintas ti agpawit ang mawamot ti pawit idi. Apo ka maragsakan ka na no mo part-time mo nga ikan nakabainte o dakulan. Nagpatrabaho ko na may isang mga 20 days inikada mo lang ada mo intid nga 450 apo kasipay ko. Nariga mo nagistorya nagtipay peso ko apo nagrigat ti aguray di jay yan ti apartment nyo nya masida kung na di jay dadyan na sila na luton to ni mami dadjay kwan si takiti jay nga mabati ala ka agbuy-buya ka adi jay katugtugtug ako sa nakapimpiman di jay nga kasla palpala makakabsa nya mo ti abarod dito yan 6019 na nakadanon na sir 2009 ed when sir 16 met nadano na 6019 na danuna mid 70 dito idi manang 2007 nagngina ko na nagngina po ti may isang euro itatang ka napan lang ti 50 51 50 yung gana tata ampay makaabot ti 16 57 kung kuna na lang dito yun so nga idi nagngina ti palit ka talaga nagngina ti palit saan ka ma-homesick idi sir dadan ni ate may kasang uri ka na ma-homesick kaklatatan o bigat panawan na no ti malom sumangpot o rabi kami lang agkadwa tumiga man yung goodbye may naktulan na diyan ti trabaho napangkontola pagpaglalaban na sila no saan yuuray ko di may isang parke nga gitida na di jaya opo nagbay ka sumangputan gitida ka di jaya may rodop ka di jaya nya mo ti ubra ko no kasano pa mo datin niya pero ano san to ya brood sir nagrigat tagsika nagpudot ka sa mapitakang kapay ko na ni Robbie kalapon won iso nga lumidi mabaybayaga ko mawata kon kakabsat uray no idumudum mo ti subsub mo di jay Pilipinas hangkong ibababa ti Pilipinas ibagam nga idumudum mo dahil subsub mo agtrabaho di Pilipinas iti may nga bulan no i-compare ti sweldom dito abroad aji sweldom niti makabulan dito abroad no mapan kuma di Pilipinas kakabsat aji sweldom iti makabulan di Pilipinas kasla kanyak kuma mamin 7 no mamin 8 iti times na kan daji sweldom iti makabulan lang dito ikon ay sweldom iti 7 nga bulan di jay iso nga datak nga amang takabsat ken gagayem magasamot kuma 1,000 euro ti sweldom dito abroad ibaga mga 57,000 dayayin edi agisulsuro na mga ti sweldok lang edi mga 7,000 na wansapay 7,000 din nagadaon 7,000 14 21 kung 28 kung kunanan nagadaon di nagdoble-doble may maya dito yan abroadan anong samon tegakop tactical dingan anos lang Elia ni Domingo kakabsat nagmayat ko master di kasi pay lang ti kangye na idi tata 58 32 lang tatan so payamana napintas umaapo ang mamunariga nga talaga mo anos lang kakasano lang no dagidad do mga tay agsweldo na mga ti agsweldo na lang iti 20,000 iti makabulan dito iti sweldo no Europe tayan nyo da kayo nga dagtuma ti sweldo ti sweldo iti tagtagibalay dito adag sweldo ti 750 850 ngom no makarana ka mo iti natahor nga amo mga 1,000 euro pakalam ti 57,000 no 58,000 ti makabulan no balasang ka ta agbayad ka balay dito tapos balasang ka awon pa'y tana mo pog milyonaryo ka insigida ag milyonarya ka no balasang ka umay dingam no adaan na mo di Pilipinas po side by side up and down left right left kada side by side up and down
kasjay kakabsat laod daya kakabsat ti kamp hama kanay ang nubalasang kata kasjay lang agurot nung kakapog subli ka after ang subli ka di Pilipinas after 5 years milyonarya ka na po dito Europe no balasang basit ti paggastuan ori dito sir lumaka palit kwarta ko na Elian amin ano san agyan na barod sir ngamin nagrigat biyag pinasamay sa awan regular pagsapulan so pay no di Pilipinas kas parigan na awan iti mangipasok king kati public ay iti public kuno iti gobyerno kakapsat awanin nagyang ka lang iti private tapos ang kanto pay lang nga tuloy-tuloy awanin so nga sabi kayo Pilipinas ang kunan may pang kumpran panagrafi jay hanain yan ala tuyain nalakamit at sweldo dita agtagibalay no 1,000 nalakamit sir sweldo ala umanang ti agtagibalay dito 750 850 kasi lang adamo ag 1,000 to no depende no stay in daw no kunada nga 12 hours kang trabaho ta depende da jay amo no dagiti talaga normal mga 750 no 800 euros ti makabulan okay dahil yun ta mga 8 hours lang dahil okay no apo atay mo 12 hours kang trabaho ang kapay one day off mo nangina sweldo ang kakasi ka mat iso nga narigat kakabsat kin anos awa mo ti sumuro kon hello ayas sir ko na hello Melanie apay naglakan sir shock 8 hours every day 1,006 to 20 days a month sir puwera Sabado kon Domingo apo napintas aditayan nyo di ba mo nangina data nangina ditay ayan nyo mga bakati nangina ditay ayan nyo nangina mo lang iti bayad iti panagyan nyo way daily life of living kunanan sa kasjay when met kid yes sir no nangina sweldo yun baka nangina ti magagatang nyo dita pagbayad nyo ti apartment nyo gitay batyo dito'y gamin isla ti Tenerife apo ito'y iti kalakaan iti magagatang may isa when met kid di ko na libre amin kanyami ken manang sir kunana ala ka da kayo ate agba nang dita 1,600 lap tapos libre amin kada kayo di nagpintas dito ko po 800 900 1,000 ngam no ti agyan iti nga to pa iti sweldum kanyak ngam ti agyan ti restaurantan 1,600 data na ngam 1,600 ngam awan iti nagana awan iti tip mo ti kada bulan siya kidi agtip kami ti mga duwagasot iti may isang bulan 60 70 ngum no kasto nga tiempo ti Paskwa titip mi di ko umabat pa iti sangagasot ti may isa 14 kami sangagasot ti tip mi lang ti may isang Domingo napintas iso nga lina back nang ti utang sir ko na naman ang Angelina Cortez so pa nagdadakkalan ti ko baka nagadupit ti palawagan nyo dito ito dapat palawagan palawagan mi mo dito no 11 kami nga kadwa sa nga gasot ti pagbayad mi into na awatom mi sa nga ribo iti maalami kakabsat palawagan nga urewang kwarta masapul nga agbayad katapon ti kasta hanga mapaggang diti kakadwam nga aggressive kakabsat tas baka sika ti kanayo nga malate nga mangtiti palawagan na kagura da ka dagiti kay palawagam among ko sir kano depende no sumuro among ko kada hanga sumuro ko altitin nyo oray dito sir adda palawagan mi so pay man ang palawagan dito kasjay edi asla kami kalagalang kini Mami Maid duwa gasot ti palawagan ni Mami duwa kanyak bali nung nagkitipon ti mawat mi ti may isang bulan 4,000 ay may isang palawagan ko may isang taon kasya ingam nako bid so inika mi nagti palawagan men nika na nag quick ti palawagan nga duwa sa stig duwa gasot
duwag sot kanya nanala may sa apo nagriga mo tinatawa mo pag sa pulanan. Kastamit kanya mi sir sa nga gasot per month tapos 1,000 na water mi. So hon notice no sinwadyo para singira baling nga tresurera ditoy isuiti mo na nga agawat. Kasjay. Siyempre no kunada nga ingana jis iti panagbayad yo mapangkag bayad ingana jis. Ta daji into no 12 daji aggressive ison tumot ton iti toka ng mapamangala daji palawagan na ngam no kanayong ka kunak manen kanayong ka nga late into no aggressive ka late dan tumot nga iti so nga maya mo ti da palawagan na ta nakadulinin ngam kasla isumo lang iso no agsweldo ka iduli mo sa gasot hami bago amo nga gagaston duli mo no dagamin iduli mo tamo mga dain duli mo mapamunto mo labo kung bukit-kitan magaston to manain narigat no dain duli mo dita sala kanyak nag alkalkan siya kami kini mami may sagdodos bagka na nga bagkat kung tay latay di awang kwarta me loktamon tay kagastunong kun ako as jay ti da balawagan na kung gusto ko nam sir ko na da gusto man nang magpapaiso sa sawag miso nga so mo lagi so no ay gamin pagsiyatan na gulpi nga itidda ngam no talaga masapol mo ti kwarta ko ma'am induli mo okay lang mayata no ado ti or no mo no kasla tao nga makit-kid-kida na kaawan anarigat kakabsat yan nawag 16 million in the house happy watching kata kayo amin kakabsat dapat nabatbati nga 30 minutos haan matipila naggasto no ada igom so payamanang opo once nga impasuplim ti sa gasot no 50 ay apo kaya mo kung saan awang paidwal daw naibusan ta 50 may kaya mo mutiag sida kaya mo muti gumatang ti inyo niya gagatangam lalo doa kami kini mami maya nagsigarilyo ang magtabako ni mami maya po nagleng kami agsida no niya ti gatang katangam may daji ti paggastuam may makan kini mami may awan pa iti prutas ti katang-katangam may nawan ti siyempre adalata sa bami nawan sa ba awan gutungutan data ti favorite na nga kanon nga saba pati sa batirabi kayatan na ado paggastuhan ko nila ni Domingo ado receive mo pa lang nabayagan nga kami nagpapawit ti Jay Pilipinas anti dagita jay inang migririri dapat kasano kayo nga apo nailibay na kon ko ni Jambi bag kasano nga data kaya abroad maawanan kay ti kwarta ala plus damo lang nga plasan siyempre duwang ubing gasam gasto kanda nga kaan into no mapangka ijay department store po nagpilpili ka ti katanga mo naglalo no diyan ti kangkang kanon gayay kita agpilpili dan to mga duan hamo nga lagatangan hamo nga bayadan ta kitam nagsangit-sangi dan so nga aglalo no ni Edric ti mahami kadwa di yan ti merkado na di pagkataan ti grocery apo agpili-pili ka agsusumot di yan ti pagyanan ti kagatanga mo madamdama apo kita mo nagingina nga chocolate ti insusunan so nga bus nga basi lang ti katanga apo kapilita nga bayada manang iso nga apo muna mo makidyenda na Edric kakabsat pili na mo itin hangingina as jay ti ko isang ano dumang ko isulsurot nga mapam makichenchenda na ta agpilpilin to mo ito no niya ti kaya namutan ay yes review comments at the madi nga may comments review comments at the madi nga may comments niya ti madi nga may comments kasta tubig talaga sir ko na so pay manang awan mga udnong ada apay the number ya aywan manang aji 16 gaya the number mo manang ading Melanie pakidelete mo aji kiparit na ori data 1,000 dita manang Angelina at
ata 16 kun 20 days data ka ipari na kano paki-delete yo daya ya ma-delete alakas tati ubing talaga ko na so takla man no may delete ko dagay apa yung balin ko ma-delete remove boy ma-remove ko syakti nang remove ka kabsat dagita delete at adakas na iparit na gamin talaga bau-bauton na ka awon sir ko na da awon kakabsat ken kagayem nagyamay na ka pwede pa nagbubuya yung dadapay dapat bati nga 28 minutos sakbay nga agpakadati no motibyang nod dan to time ko no madamdama awan siguro ta daramidik dito nga kwa ni Edric ada naganato yun ada assignment na kakabsat bumaba na kung tama pang kupalodan dagiti mapangkupalodan na po dagiti nga abak ta baka guuray dan agi loader nakaturog ko siyempre ewan mo di pa yung umakasta happy watching ka na kayo amin kakabsat naghilig chocolate ate ni Edric chocolate kaluluma nakutong mo diyan mo dati wing sino pa iti nalumog nakutong mo capital letter babawal pa bawal capital letter, bawal ti emoji nga sa bali. Bawal ti number, bawal ti capital. Naghilig ti chocolate kakasat. Kaya nga kakapslap. 14 million in the house. Happy watching. Maribik, maturukan. Rabi Maribik. Wala kayo aputan. Kita mo naman dati pa ag-spin na ka. Kaya so nagsukat ka. Ayan kakapsat, totoo niya ko kasta talaga tubing ka no. Happy watching ka kayamin kakapsat na imbaga rabii, na imbaga bigat aldaw malaw yamin nga sa pada kaya mo na jambi andyan na andyan na siya ko no. Yan, totoo niya ko napanak okay, dagitoy apo iti my spin ni Marjorie Mabun, ni Rhea Taguba, ni Eliane Domingo, ni Ruby Galapon, ni Ryan Alcabedo Sogale, ni Ateya de los Santos, ni Daniel C, ni Albi Pascua, ni Gina Bailon, ni Melanie Organiza, ni Ateya de los Santos, ni Susan Tapugay, ni Mila Miranda, ni May Orita, ni Ahmad Alaibani, ni Twerty, ni Arceli Lizardo, ni Jam Padua, ni Jambi Vlog, ni Melody Tolentino, ni Angelina Cortez. Sino kada kayo kakabsat iti nya? Melanie ko na. Melanie. Muli Milano ganisa kakabsat.
Okay. Ay, kunak no nalpasin sir. Hampay nalpas. Dati yung kakapsat iti kuha na. Mano kayo? 35 guna online. Okay. Kung kayo tagpas nagtay basta mga 5 minutos na awanan, mabalingkod ta buwaba na kapukan na gumatang ti balunon na kita yung no bigat. So nga nagiti 14 nga naka-online. Thank you. Apo kakapsat iti anuncio. Uray no mo dahil live di streaming to mo LS ko kuna at least mayat pa nagpapatang tayo kakapsat. 14 million nagyaman na kakapsat ken mano pwede mobile con. Ako mala no na perdi mobile con kono Jambi. Hello si Marigan, hello sister Marjorie, thank you kono ni sister Mari Big Ogalis sir. Happy watching. Dapat na matbati po nga 20 minutes po sakbay ngagpakada tayo ng motibiyang kitsakbay ngagpakada nakakapsat ka ikwata di man kita man dato hindi yung samoy spin okay, ayan sample lang sama naman kakapsat di sample oh. Hindi mo makita Ruby Galapon ko na isin sample ko rimwar mo ti Ruby Galapon okay kastigayam Ruby Galapon ko na sample pa lang dadya trial pa lang dadya pala na itik pa ayang kakapsat nakaready na kon napintas mo dati Ruby Galapon the YouTube live Sunday, December 13, 2020 Ruby Galapon ka na in sample ko rimwar mo ni Ruby Galapon ka no kakapsat ken gayem sir send mo to man jay sinelect mo nga roleta ko na gore ka madamdam ay seng konto basta kunom jay ayanti Play Store ipamuti spin ko na will spin ko na diba wheel ba mama? Spin wheel ko na sa tay tapos no nyayag parang isulat ati i-download mo. Tahan na nag-select sa mon to i-add ko na kasi no i-add mo nakakuha pa lang iso na mabura awan pa isurat na sa kanto agi enter kada ginagnagan. Kasi yun ubrak tay. So nalakam lang. Dahil ti kaya ta ni DJ Arnel nga pag-spin kasi lagayam i-enter mo apo. Share the result kana nakakapsat. Ayan. YouTube. Maya namaya mo dati gayam si kayo. Gore kailangan po ta kalang basiti ko. Gigiso mo when sir i-install ko aitan. O kapay niya madi no naka-install hamwam mo. Tapos no i-install mo mapangkaji add ko na. No i-add mapangkaji baba. Ayanti blanco tapos isuntuti pang suratan mo ginagan kasi dito lubrak mo kinakita mayat ko na ni Manang Angelina Cortez mayat talaga nga city na ko na naman ka talagang urino kasi mo madlaw yung mo tapo no maminduan na nga i-spin iso nga kwa yung mga ano na mapasa Yan Ruby Galapon data tala ka lang ready excited na ka bang spinning ko aya ado gamin ti pagpilian ka na ohaan basta ti once nga i-install mo dato yun agpababa ka di add ko na agpababa ka di baba di makita ma yan ti ipam mo yan ti awanti surat na awanti kulkul kasi ada color ada nya si menu nya gijay bagbaga na jay hamo pilpilin da jay ti papanam jay baba yan ti blanco isundo ti pangipil apam dagginagan kasi tinubrak sample arumwarnagan kung ko na
Kungem ko na nakakapsat. 15 million in the house. Thank you very much kada kaya amin ako. Puro surat pamayak sir. So number roleta usarok. Number roleta ti usarok. So puro surat pamayak akser number roleta ti usarok. Haan. Napimpitas ginaganda tanuwang ka makapag-sweetie. I-enter mo ginagana kasi tinuprak. Kinitam diyan ti ayan ti si Blanco tapos iyad mo i-enter mo dagyan nagnaganda maya mo nito uray nagadugo naabot na mo ni nagpintas pa tilanganan Ayan kakapsat okay ready i-spin tayo ti Maysa uno i-trial tayo manin nag-trial ko rin tatayin mula finalong ko ni Mami May di na kaya nga ipa-trial i-final na insigida kakapsa okay sir i-review tumbigat ko na ni Jambi okay ngarudong kakapsa na ka guli ka man okay makita yung kakapsat no anya tikwana i-spin ko ayan na di makon okay, i-spin ko di makakapsat dejay. Japay ko may puntan. Nawan silaw may puntak, dada silaw diyan ay punta. Ni sa bali mo. Okay, kasilatan eh. Okay, first nga mga baka po 50 pesos preload i-spin tayo. Tiro mo sir ko no. Ayan katawa daw din. Ayan, dayan. Spin. Man. Nya. Oh! Ayan. Melanie. Hello, Miss Ingala Galang kakabsat. Simbrak ni Michelle Ingala. Hi po, sir. Ayama ko na po. YouTube Live Sunday, December 13. Congratulations to Melanie Oganisa. Yay! Kuna naman ang 17 na po na online. Hello to Jumble. Say present if you are present. Kakabsat kin gayam. Adya ka mo no yad kumanin ni suna ni Melanie Ingaran dito. Ayang kakabsat. Kita man. Mabalin nga yad ta ding. Go ta yad ta. Yad ko ni Michelle ni Michelle. Hello Michelle. Sikatin ang damo dato i-spin ko Melanie Oganisa. So agmel taka. Ano yung Michelle? Hello Michelle Ingala kapsat. Nakapangka. Na? Ay, tirigat na kapsat mo kasal pa ng remove. Po. Ayan na nga, i-remote ko ni Melanie. Delete. Okay, nakita ko. Kasi gaya. Muy bien. Okay, kakapsat kan gayem. Melanie Oganisa, our first winner in my spin wheel nga ko nada. Opo, yay! Sir, no problem, Melanie Oganisa. Mapan ka jay delete sir ko na ni manang amo pa ni manang Angelina manang pwede spin ni mo agis spin kayo no agtutungit kayo happy watching kakapsat ka ayan na po tapay na batbating 14 hello to Eliane Domingo napintas awan sweetik na dito gayam mayat nya may sapay ayan kakapsat ayan mayak madating pagtukuan kakapsat mayat ating pagsusugalan titong 8 imbes nga agsiksik kayo i-spin nyo latan ayan kakapsat kin kaya imbes nga agkwawa kayo ag-spin kayo sino tinay na yun Grace Vlog hello Grace Vlog happy watching ading Grace Vlog kakapsat kin kayem ngayon madin samot tayo Grace Vlog kakapsat ipang ko ni Grace Vlog ta sayang ala habang nga ni Grace Vlog kakapsat ako napanan
Hello, Grace Vlog. Pimasok si Grace Vlog. Hello, thank you very much for karintahan monster ta. Mga abak kami ko na Nelia ni Domingo. Grace Vlog, hello din po. Kakapsat Ken Kagaya. Second winner tayo po itim. Second winner tayo po iti spin. Second, may kadwa po mangisibu at spin wheel ko po. Okay. Ayan. Dayo. Okay. Ispin ko ti may kadwa kakabsat. Mayam gayam dato yung pag-ayaman talaga nga gayam. Sino ti motot kung na kay baga na ginagan na di maala ka. Okay, spin kakabsat. Spin. Uri ka pa'y ang ko pa'y kinalbit na jay kuhan na ko. Di kaya mo yan, ipi-spin ko na po. Kitang kami na mami mo yun 18 million in the house ko na ni Jambi. Ayan, spin, second winner kakabsat ken kagaya. Pasko dayo. Wah! LB Pasqua. LB Pasqua kakabsat niya. Yan. Anak maka kwa. LB Pasqua. Danagam mo. LB Pasqua. Jambi. 18 million in the house kakabsat ken kagaya. Ayan mo na yun. Delete. LB Pasqua kakabsat ken kagaya. LB Pasqua. Delete. Ayan. Dinelete ko. Ayan, hello, takaditi 20 million in the house. Kakapawanan na turog. Nagbilang ka sir. Agbilang na 1 2 3 4 5 6 7 nagtagtagan na pong kakapsat 8 na 1 present sa mga bag dapat ay bilangon metlang kung ano. Ayan, dajiti maribig 1 naman napamos 5 tatayin 6 7 8. Hello to Marinela Ruatos. Diya ka muna, Dani Marinela dito tayo. Dani Marinela mama? Awan isuna. Hello Marinela Ruatos kakabsat ken kayem. Happy Marinela Ruatos kakabsat. Hello to Marinela Ruatos. Happy watching. Marinel Ruatos. Kangka Marinel. Sayang, baka baka. Marinel Ruatos. Ayan, napanan. Marinela Ruatos. Apong ko nga ro Ilocano ko na. Apong ko nga ro Ilocano. Hello to Grace Vlog. Happy watching Grace Vlog. Bokya ko na lang. Ayan, bokya ka na. Okay, kakabsat. Next, iti mga 2021 met nag-present sayang ko na lang. Bokya, awan ni LB ka na. 19 na pong naka-online. Dahito yun. Next spin. Kaya mami ni mami tinang pintot. Next. Daniel C. 1 2 3 4 5 6 nakatudong na talaga 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Daniel Ski kakapsat babasa naman 16 17 18 19 Bokya anak turo kon kakapsat ni Daniel C. Kasi ti papayak ton saan next manin kakapsat i-delete tayo isuna ni Daniel C. kakapsat sayang my love broken my heart kanada present kayo sayang kanada kakapsat. Okay, next ayan na Marinel Ruatos. Na out kwa ka bilang
Present! Nga po, nalapas na bilang ko 20 pa yan. Tapos nag-present. Sa Balindo, Pascuam kanya ko. Kapsat kayo kayem. Next! Nag-present kayo kami. Sige daw, dindingod kayo mo. 21 na po na online. Nag-metatip ubraan tayo ko. Okay. Next, mami. Pinduto, mami. May sapay lang ti winner tayo. Magpapaiso, Hallelujah! Jam Padua. 1, 2, 3, 4, 5. Jam Padua. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Burias tulatang ko na 17, 18, 19, I won't present na ala kakabsat na ala tayo may isa. Yampadwa po. Burias to ti abakom? Aganak, maganak dati pangalakti parapol ko. Diyan ka muna nakanak tatangal daw. Okay, kakabsan ka ni Gayem. Di niya dyan mga naikat ni Jan. Naikat ni Jan, kakabsan ka ni Jam Padua. Hello, Jam Padua. Happy watching. Tinangabak pa lang ka ni Melanie Uganisa kini Jam Padua. Okay, present Jam Padua, naala. Nalan. Oin, mga panang kakabsan. Next kakabsat, may kalunga winner. Mapapakongratulation man latan apo ko na ni Marjorie Leste. Is excited mo ni mami mo mga mangkabit, kakabsat kin kaya, mang tuldot. Hallelujah! Hamad Alaybani. 1, Hamad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakpay ng apabap ko. 8, Hamad! Ayan ta. Apa ang makita kanya? Present ko na. Hamad, agkarangaba dato. Nga kapsat tayong OFW kanya. Hamad Alaybani. Dapat lang, dati may isang number na TM Hamad. Hamad kakapsat 0975437572. Isunto ti Pangiludak may sapay. Ayang kakapsat ni Hamad Alaybani tinangabak. Ikatemta na kanayon ng mga bak. Ikatem monster tala kanayon ng mga bag ko. Po talaga mga kuan. Talaga mga swerte na nakapsat si Kainod. Po talagang ayam ka da adalataag sa uno ko niya. Adok kumontra. Ayang kakapsat. Thank you very much kada kayo amin na po 20,000. Congrats po Daniel C. channel. Happy watching kata kayo amin na po. Thank you very much. May sapay po, may sapay. Melanie Uganisa, ni Jam Padua, ni Hamad Alaybani, sino nga tati may kapat. Remix of DJ King. Okay, ayan. Urubi ka po. Nagpadata. Bimanyas ko na naman ng Angelina Cortez. Hello, Jambi Vlog. Kapsat ken kayem. Galapon, congrats to all winners ko na ni Ruby P. Galapon. Maya magayam datoy. Ada duty Broughton. Makaya na nga ta datoy. Iti manu nga nagan si Kamaribik. Yak pa iti kinita. No manu ti makaya ng may pan. Makaya na nga ta. Doa ka soto no 100 nga ta. Umay kang gasa at ko na ni Marjorie Leste. Awan swerte kaha when manang lina contention. Okay, last winner tayo apo kaabsat ken gagayem. Happy watching kada kayo amin. Nga buya nga 18 million in the house. Salagaya ayam tayo apo. Napnapananding Daniel C ko na ni apo pa. Ayam. Okay. Happy watching kada kayo.
kita man sir numano ko na jak mo kita to man nalaing numano ti manong nga numbers iti maabot na datoy manong nagan kasi maya datoy awan sweetie na talaga kakapsat peso no may tudo iso ti motot amo maikat nga talaga kaysa ti motot. Okay, last winner tayo po. Ni mami may timang panalpot. Ah. 20 1 2 2020 apo na ba mo natin ni 2020 kakapsat 2020 2 3 4 5 Apo, nagalisto pa yung malas 4 ni 2020 kakapsat kin kakayem. Ni 2020 po na nga bakit 20% kono ni 2020 kakapsat. Ayan kakapsat 2020 nangabak ni 2020 talaga mga baksa di 2020 dato yung talaga. Ayan kakapsat kin kakayem don't save unsave changes ko na don't save kakapsat kin kakayem 2020 happy watching 2020. Saan yung spelling di 2020 ni? 2020 Okay, ipasa yun dagi ng number yun kanya kapo galak agi-send kay number yun tayo surat kunta kamalipatan. Babaya na po iti dayta na po nagpatinggan nga ayam tayo alak damdamok tag-spin maya magaya maribik tag-spin ang kulay into na ran nabis-spin dalan kin ni DJ Arnel ako into na ran na kasla nakuha ka nag-spin kami ni DJ Cholabay di Kalman ko mayat samot awan sweetie na ko na kakapsat Manil Rawatos congratulations kabagyang ko na ni Manil Rawatos 2020 awan ga sa tlata ko na nakakapsat kin kaya okay manipod po dito Santa Cruz Tenerife Spain thank you very much kada kayo amin na po yaman nakita alos nga panakitakta ko na yun ay kontinue mo tibiyang itidwang oras ayan na siguro nakawid daman ng Angelina kini ading Melanie di Tabalbalaydan thank you kada kayo amin dagiti madamata plan-plancha sapay kumatanal pasyon na po diti plan-plancha nyo agyaman na kapo Arcel Elizardo message retracted ko na thank you kada kayo amin kakapsat ken kayo bye yaman na kapo iti ano siyo buya pakibuya yulat ni play yulat na po dagiti videos ko uray ko basitin 1245 langanan maalak to na ako barbarang no humato tatati duwagasot ito na bigat di basitan kakasat. Hello to Maysia Lingala, Merry Christmas sir. To Daniel C channel, okay basta agka the time ni. Okay no day time ya po sabay matulog kayo play yulat tamo tan ata pangtulong yung jak mo no barbarang no mamoni daytoy namumunga live ang YT so nga yaman na kada kayo amin kakapsat kini kayem good night good afternoon good morning good afternoon kada kayo amin wanti labas na basa amji comment jambi sir basain comment ko kanina nyanyi ko na may comment mo kami sa lahat po ng mga walang profile pakilagyan na lang para di sa susunod na pumasok kayo kay bossing makita ni Lolo YT mukha nyo guys kunana picture kay mo kakapsat tano kanyo ti picture na kita profile yo tapno makita ni Lolo ang ada mo picture yo tano mamati kasi na one picture yo kami ni Michelle Ingala ni Ruby Galapon ni Marinela Ruatos ni Jan Padua ni kastamot kin ni Manang Lina ni 2020 api amin dagiti ko Ninja Kids dagito isang agpa-picture kay to da kayo ang awang picture nakakapsat naglakamo na ti pagpa-picture da kayo mot si kayo mot pa-picture kay lang tano kanyo ti profile na apo tabaka di ipapasok yo dito yung live ko iti LS ko makita ni apo Lolo agungot kanyak agala ka ti kwa
iti tattao nga awan ti picture nga bauteng ka kuna na kanya kisa nga papicture kay to kakabsat ken gayam naglakalat pagpapicture mo iji Pilipinas iditi may isang picture develop na ko 25 duwa nga pares lang idi ya ka mo tatam maka 50 papicture kayon to tay panyo dita profile yo kasano sir ko na ni Michelle Ingala mapangkay picture kayo mapangkay di yan ti profile yo na talmagan nyo dadi ayan ti ni atayan ti profile yo talmagan nyo at makita yo dita iset yo nga set profile ko na nakaslamo la Facebook susuro kayo da kayo nga OFW ado mo ti selfie da sir ko na ni Jambi ado met selfie ado selfie yo ijay ti pangalaan nyo kakabsat kan gagayem so nga kasjay babay-babayan kada kayo amin kakabsat ka mapanak mo gumatang thank you kada kayo amin iti anos yo agyaman na kiti anos yo apo okay sir agpapicture kayo naglain kayo picture dada kayo Pilipinas tatad kayo ti teatro dawan ti picture yung ipanyo napimpintas mo tam ipanyo di picture yo di kabalbalasangan nyo di balasitang kayo pailaang kitain nyo nagaduti agaram kada kayo iti YT. Thank you very much kada kayo amin nga sangapala. Thank you. Gyaman na ka po. Merry Christmas. God bless and good afternoon. Good day to all of us. Thank you. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you very much.